Arxeologiya irtası adam xəttətən səy istori, nımatsağı kulturaya qabastay saxışyaq dəril, məya xəssəniz kulturəmə. Vəmən avdisənstı zəxə xılfı sarəqqaq alı xuzun cımıdisun sarduagun zavmətdə, migənən təx səngərstə, mə birəndərtə. Vodoni yol dərsdə istoriyi materialun xəznatə, səfərcə axırgundda bərəkkənins, nəfədəltə sarduaq, cımigənən təyar xaytduy, cımonun qazınıq dinətdə səmudis, kətsə nusı çardəstə iyu kənə innə adamı xəddətə, mə aftə dartdər. Səqat Kafkaz, Müfəz Kafkaz, sə yüzünətdəsədəstə bir əfəndəkdir, fələfildər xattasədəstə huşlarıstlunun. Məzə umsız saram, huşlarıstlunun saram, bu سویدی گرانتم برای وی هادون سگاتر خود توی کنوتا خسته خورش کسانه اما شو میخوای درته اسرت ایرانه هر دیگه میگن تزر خودش درته اما سومش سارم اما ایت خی خوشترش دور زخچوی تنگسم دیشو خوشتری رستون قزنگو استوریون ما آرخئولوژیون سرزاوندای زغم گورت میال وارس رایون تای بیررت سرداوت آرخئولوژیون اینگندارتا سمدیسون میگنن تیما بدون بیرسوسک دینت در آرگون کدوی ایران آدم تارد استوریا خوشتری رستون آرخئولوژیون کستم فتزاگ رونالتا و رسیاگ آرخئولوژیون کامیس کارسپاندین دال بیجف و یافست تکودبان سانکوتا افتما یدیس قوه خوستار وارس کلدمل چرستون دین آلفنبلا ارتاسکیا سارتوی برونزه آرست آل خوزون میگننتا سرتن اینگن سگون کودوی و امرازن دیز رون ارغافجتا آلایناک آدم زامت اغنجتا من در سمدیسونسک آخد گکتا دال بیجه و کوختاری وگادایما آخم کستتا تدست تلیکوم در امتاز برکوند ارتندس اینگن آل خوزون قزنگ میگنن تیما بدون ایو خای اروسترцедست وینگریما آن نتتا افسنایتست لینینگرادا موزیته. Evropa raxem teraz bazı kuttu mağurtu ise muzeyten میگن تمز هفته بخوادش میگن تبیره پاریس می سن ژرمن پاریس یخوای سن ژرمن از موزه استیر در ما اینا تا بخواد وینا آستر موزه ما اینا تا برلین موزه ما مسکو استر موزه استورد بیره تزوم استورد چینی درس راه توی سته ارمیتاج درزیش Dalbeže v fastatli fakusta Praskovia Uvarova. Oiwet fitsa guristak silguimak archeolog. Zindgund achurgund archeolog Graf Alexandr Uvarova binuinag. Master khaybavart bahasta Tsegat Kafkazı archeologion zirtsavante rairtasını quttagma. Atı zindgund achurgund fartse irtastertsidiste Kafkaz adamte iuhaye yivguttuci khisan farstetam. Min farasada duvînsı paramasa xusari ristuma wa Rossiya arset arxeologiyon ekspedisi. Yes konde vadis zindgond urisag arxeolog Yevgeniya Pchelina dar. Ve bira arxeologiyon ma etnografiyon irtasan kosteta fakulta Tsegat Kafkazı, Kurdistona, Azerbaycanı, ma Uzbekistanı. Falaya kosteta axşav dar binataxsens istoriyon zonate doktor Vasili Lyubin kotzirtta İran Kafkaz irtasını farsteta. Yevgeniya kad Kurdiston ray kurtmas qomal va darsaram bunte fatsart ma kosta iristone. Duvana minuse duvana mırtına masta xusari ristuna arxeologiyon rmacita cedeste xatsambert. Arxeolog ta yutsir macita sartoy vudu nisangun na cedeste. Balon xıxtsın na aristoy. Ma ala xusaktam gaska saftestem. Sayu xaytasın avay kuttoy fasarantam. Atsı farst irbastun kanan xusari ristuna zonat irtasan institutu kuxtari vagad. Bakotta Yevgeniya Pchelina barne mawey min farasada tunix sazamazay min farasada ertin fitsagamazma. Atsı quttaci bakotta starquest. Min farasada دونخ سزامازه یوگنیاز براکوتا سوخت قام واقست قویس و تینگندارتا سارتاز بیره میگنن تا الین دوگای وی فستا تا کستا اورستوار قوم وی فستا مازام خوف جینز کستا işçiler arkeolog. İsmail Güler fakutun. Meymalın hafta orada müzikçi derun kahı. Bu der kebey farsman. Hermenak xit kemisay konkum amaliye salan. Madırmaz xit namad. Madamım sonuçta madamım fiyem. Şunun damamı dışta madam. Derte kahta madamın hafta zakta. İstidamı kuşarat akşon zalta. Hadun tamam mesela tut. Ma sidistem zersettem. Zarun la zodi hafta seperzatiyeten darta. Hazen. Balivasum khon saham. Alpaş kondman. Zerte sırtımıyım zarattım. Abone xusari ristonu teritoriyil, ragonun ustefastama çartısın dermen der adamı xattam. Damp alit zağinak, vernit, morgu, nagutni, piçicin, men der qavtis sardavet palyalit, mizalit, manyalit dukte sırtıtam. Palyalit sırtıtan nezaxil kes sardavet, vay zuragu uul me Kafkazı, durun usse klimat kevadi sur me qarm. Min farasada fenzemazı, txin valı gorata alıvars, arxeologiyon kısıta kotta Vasili Lyubin. Ume xuzder, Kafkazı me Evropa'ya tekte.
Zarond dure zaman duren zaman ada demak dure kar hatta zamane ahorgondуme filardarinок дерзне. В 1951 году мне посчастливилось обнаружить в предгорьях Ингушетии, в долине реки Мытехская Проня, в районе селения Балта, ашельские каменные орудия, возраст которых примерно около полумиллиона лет. Quai sajtsagat në gullem fars sartawet ragun brunzaj me astavkak brunzaj duqe cërtzavan tem. Paljalit cërtëtaj sa juis, conë qama vaqs sagat fars berzon txaxtë midak bubulegate. Amrak zaman të serdëgun rastagje, can ungan gjintan wit rlaman bënat. Кударское ущелье интересно тем, что туда, в это ущелье, частично выходили отроги Рачинского хребта, который был богат карстовыми убежищами, то есть пещерными полостями разного типа. И здесь именно в районе Кударском ущелье, в районе Кваиси, Часовали, на горе Часовали-Хох были обнаружены галерейные пещеры длиной 50 и более метров, в которых решено было поставить пробные шурфы. Пробные шурфы в 1955 году, первые же раскопки, доставили материал бесспорный. Это была, конечно, как я сказал уже, это суперсенсация была, потому что нигде на Кавказе до того времени древние ашельские каменные орудия не были обнаружены в непотревоженных культурных слоях. Это ашельская эпоха. Ашельская эпоха, она длилась свыше миллиона лет тому назад. Самые ранние стоянки находятся в Африке, и сейчас ашельской эпохи обнаружены в Армении и в Южной Грузии. Обнаружены ашельские стоянки. Эта стоянка в Кударо, она примерно 500-600 тысяч лет. Но эта дата не окончательная. Дело в том, что совершенствуются методы получения абсолютных дат. В то время, когда мы копали, методика еще не была разработана. Там были вместе с ними и ашельские, и более поздние каменные орудия, и не всегда было легко их разграничить и правильно датировать. Все эти материалы в огромном количестве собранные, были тщательно упакованы, отправлены сюда, в Ленинград. Они хранятся, я имею в виду костные материалы, они хранятся в зоологическом институте, и здесь их до сих пор изучают и по частям издают. А каменные орудия после обработки, описания, зарисовки и издания сданы сюда в Эрмитаж. И замечательно то, что эти каменные орудия лежали в том состоянии, в которых оставила их рука древнего человека, и вместе с ними были обнаружены многочисленные, многотысячные остатки кухонных отбросов, которые были оставлены древним человеком. Древний человек останавливался в этих пещерах неоднократно, там были его стоянки, там он изготавливал каменные орудия, там он жил, там были его лежбища. Am در مقدار گملگت در سار داود زوبر سچی مقزنک فاونا در خست بایزت تکتم. Получены костные остатки примерно 100 видов животных, птиц, рыб и так далее. Найдены костные остатки обезьянки, мартышки. Когда по деревьям прыгали эти обезьянки, в то время росли болотные кипарисы, росли пальмы, росли другие теплолюбивые растения. Животный мир, растительный мир был совершенно климат был совершенно не похож на климат современный. Кударо раскопано примерно на 2/3
даже меньше, менее 2/3. А рядом с ним находится пещера Кударо-5, Кударо-2, Кударо-3. Это целый пещерный городок ашельских людей. И там надлежит еще копать. Я думаю, что это работа для многих будущих поколений археологов, специалистов.